Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bengin apa, Tat? Ya, meli kakanan kok. Tang adik minta kakanan. Ben meli apa? Mele bakso gula tat, tapan tero nih kak. Oh. Nikah pentat, Oh iya, berapa ya? 5.000 pentat. Oh. Iya, ya. Soon ya. Kita ada pada. Kadek kok kena. Engki pon tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben mele apaan, Mbak? Bakso situng. Puntu apa ya kakan dina? Puntuk bayilah kakak nang buko biko. Petis apa nje? Ya tak tahu kok je, cek kok kita rasain. Beri capi apa nje maksudnya engko? Ya beri dong, mau tak pedis, tak goyang cileri joko pas. Duh mentang-mentang setujuan capi, tujuan capi. Wah, bu sosro capok tipes gara-gara kan capi melolo. Asih, ban ria main nga engko tak koi capok tipes iya, apa geng eman kacapin na? Engko ria meli ya tak au tang aja. Ya cak daya rapa, Mbak, cak engko kun karoma enga. Ya lah, Mbak, sunah. Berempa? 10.000. Ya, Wah, Mbak, pesennya lebih. Iya, soson. nje. Beh, apa nah? Ari besi na ba 20.000? Bakso na arkan 10.000. Dati na bingko sosok na. Ah, Bah, lopot. Maksudnya sosok ah. maki eso ah, nje kok. Ay, de remah ben Mbak. Pesen na ben kan 20.000. Nah, ari ya bakso 10.000. Iya, soson 10.000. Tak bisa. Engko ria pernah sekolah lagi ya lambe. Ben ki bau miro la cungo cuang engko. Orang nak kare niat majar 20.000 seki eso ah. Ay, ada segendeng sedima. Orang nak kare niat majar 20. Seki nyelang eso ah apa? Tak nemu lako.